Kapa, šal in rokavičke, zraven mene lepotičke, šori nimam modrčka, vidi se i brada. Dobar dan, moje ime je Anabel in danes kuham s fantom, no, s pravim fantom, Rimke, današnji gost in imela bo... Dober dan! Res, ti si z Obale. Jaz sem z Obale. A misliš, da ima tvoj podcast v pogledu samo zato, ker imate pač kuski na glas? Sigurno pomaga, ker Primorci smo tako najbolj cool. Zakaj? To vsi pravijo, da Primorci smo jim najbolj simpatični, najbolj všeč, najbolj še več. Zakaj? Pač zakaj? Ne vem, tak znate, mogoče bolj z glasom iti gor, dol, tak simpatični se počutim. Kako si, kaj? Joj, Anabel, dej, tresi to, tresi! Ja ne morem, ja mešaj in kdo bo to mešal? Rimke, poletje je tvoja najljubša poletna pesem. Pop, funk,